Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar Achiar tu Radi Leremra Tizote Mizoram Assembly Speaker Pulal Biakza Mandan Thar Chumi Puiti Hamchadna Atana Siam ani Angeyin nga event tu le mangchangkai turin mi puite acha he thu hi voina Aizawl Tapa Press Information Bureau buat se dan thar chungchang zir hauna soin speaker chuan dan thar chumi puiten an nga event apui mo rwalin thu thar the dar tu tin ne chan haw apui mo atia an himna tura dwan dan thar chu nga event cheu turin mitin te angen ti asoi dan tharin atum ber chu man lai changa dan lo om to tun lai hun ne in mil lo tam tak thaka har sana chen kha thu ne na ina ahwam chin ti chian le dan bung le chang man tak to lo te pai ani ati dan thar zir hauna hian Inspector General of Police IGP Pulal Biak thang khyang te pu in thu soin ram chunga man tur nu chuina atana dwan criminal law pathum hang turin Mizoram Police ti anin pe fel to ani ati a criminal law pathum hang ve thei turin na satakin chan an la anin buat se thu soi Mizoram Police te training peturin NCRB achangin trainer an cha chwa thule district shang police officer ti training an lo pek lok to thule training petur mi za chuang an lo nei to thu soya Mizoram Police Constable chin chunglam criminal law dwan thar chungchanga training pek vek an ni to thu soibok IGP chuan dan thar hnuai FIR po online manga thon le don thei ani to thu soin online a case register thei tur Mizoram district som pakhata changin police cha somli pariat te jetin an pek to thu soya dan thara mi puite hum himna tamjok ro manani thu soin mitin ten ngai vena dan hnuaya mani himna tur le ti swal thei angchi te shachang turin acha bok DG notice zone satish nambu dili pa da po in thu soin dan hnuya thil thatak takte le tam takte dan thar zoka thak ani chumi puite tan himna tamjok le ro rel na ta na chazok athlena be sei thu soibok voin program ma hian PIB staff AIR staff dudation staff tele government Mizoram law college zirlai te antela hengba ka hian thuthar la khom tu tele sombik mi poimo te antelbok Voin Choma Khan Lungle HPC Conference Hall la Minister Dr. Vanal Thanan a Department Chan School Education, Higher and Technical Education, Taxation, Information and Public Relation, Information and Communication Technology Lungle District Nwai Office Staff te akoma Minister hi Lungle North Bel to MLA HPC Vice Chairman Puvi Malsom Tuangale Lungle West Bel to MLA Putilal Himpuyeten and Joy Om Minister chuan Lungle District chunga Department chan panga hnuaya office te amal malak komadu chan soyin office staff tele office din munte sha chiana an har sanale mu te baka thuron an nei te ngai thak saka inpo ta ka soi ho puye du wanga ni ati a department panga ti hian an office staff din munte office le quarters din munte office ram le bungro an nei dan te baka office malak na le ma chhop te report pe chevin an office har sanale mamu sang te po minister ne na hian an thlen ani Mission Foundation Movement MFM bul tumin vo in khan Lungle Farm Veng Community Hall a chung ko har sa chom dol nan ar no te semani a Social Welfare Department Minister Pilarin Puyin hunaman pui Minister Pilarin Pui chuan thu soin until don chu be thamhle angin langma se changkai takin mangjui thiam se du thu soya rin om takle taima taka ma an lak chuan an hlotlin pui ani chuan midang tamjok ten an don bel theina tur kong te po in honzela be sei thu soibok Mission Foundation Movement Executive Director Mizoram Youth Commission member pu leram chwanzela pu in report pe in voina hian Lungle district chung thingtlang khosom pathum le Lungle khopui veng palia chung kosom sari te hne na ar no te som panga cheule chosem chwa ani ati voina ar no te semna hian minister hi Lungle Municipal Council Vice Chairman le atho pui councillor te le Lungle ZPM shrai tu ten an joy om ani Supply Minister Pubila Chanjawan Kongchia awanga tlo po har sa hunkil khor om khwatin furlaya cho an ngailau nan kumin October thleng bu fai che kholani ati he thu hi Akashvani palai nen anin komna soyin Food Civil Supply and Consumer Affairs Minister chuan Mizoram hun shanga khotlo po har sa zwala te bu fa hi che khol kim ani to ani ati a bu fa hi che khol ma se FCI le open tender achangin normal quota chu le khol vereng ani ati a har sana tok lo tura anin ngai ti asoi chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani